Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Pagi ini kita akan belajar Qur'an ke-6 halaman 17 ya. 17 Pak Ari. 17. Silakan Luki dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukhriku lahu yaumal Wanukhriju bukan wanukrihu. Wanukhriju. Titiknya jangan lupa. Iqra 6 nih harus sudah pinter. Ayo. Wanukhriju bukan wanukrihu. wa nuhriju lahu yaumal qiyamah. Iya. Yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Shin. Masyur. Shin. Wa Masyur. Ya. yau Yauma. Silahkan. yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kemudian Mim mimma ing sadid. mimma sadid. Kemudian Mang mang salaha min abaihim ma salaha min abaihim. Kemudian yauma la yuqni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yungsarun. yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Kemudian Ya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kemudian Qaul kau qaulum jangan ke hidung, jangan oh, jangan kau dan aku, oh, kau pendusta, kau jangan jangan ke hidung, kau 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 qaulum makrufu jangan wa mak. mak Itu mak itu itu Jawanya keluar. Qaulum jangan mak. mak Qaulum mak mak qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemaaf kasih sayang itu lebih baik daripada kita sedekah, kita ngasih orang tapi disertai dengan sesuatu yang menyakitkan bagi penerimanya. Kamu dikasih uang sama kita tapi kita omel-omelin, jangan. Jadi ucapan yang baik itu lebih baik ya daripada memberi. Tapi tetap aja memberi jangan sangat jauh lebih baik lagi kalau disertai dengan ikhlas. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair. Wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Kemudian wa ta wa tahim mangdud wa talhim mamdud.
lahu dzurriyyatun du'afa. lahu dzurriyyatu du'afa. Wa kullang darabna Wa kullan, jangan wa kulang. Wa kullang ada tanwin, ada tasydid, ada sidah. wa kullang darabna lahul amsala wa kullang tabbarna tatsbira. Wa kullan darabna lahul amsal. Lahul amsal wa kullan tabbarna tasbira. Kemudian. Wa qala adh-dhalimuna in tastabi'una illa Illa, rajulan jangan tahan ilnya. Illa, jangan il. Yang ditahan tuh boleh mim dan nun bertasydid gunnah. Il illa. jangan ditahan. Illa, lanya yang ditahan panjang. Oh ya. Wa qalat dhalimuna in Bukan wakolat ya. Bukan wakolat, tapi zo. Wakolau zo. Wakolau zo. Wa qalat Iya. wa qalat dhalimuna in tastabi'una illa rajulan maskhura. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Kemudian ini Waman. Ya Pak. Wa man dalla faqul innama ana minal mundirin. Wa man dhalla faqul innama ana minal mundirin. Fidyatun ta'am. Fidyatun ta'am. Halalang thayyiba. Ipanya jangan eng banget ya. Yang eng banget itu kalau ketemu kap dan kop. Halalan tuh, halalan N-nya masih ada. Jangan halalang jelek ya ifanya. Ifa yang banget itu kalau banget kalau ketemu kap dan kop. Halalan thayyiba. Coba. Halalan thayyiba. Kemudian wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kemudian In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Kemudian wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Kemudian ini wa waqa'al qawlu alaihim bima dolamu bima zalamu bukan bima dolamu. Zo agak rapuh ya. Bima zalamu. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu
عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Kemudian hum hum yang durun hum yanzurun alal araiki yang durun alal ain alal araiki yanzurun illa mira'an zahiraw wala yastafti fihim minhum ahada. illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada. Kemudian Qala sanang duru asodaqata sanang bukan sonang, sanang. 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 Qala sanang duru asodaqata am kunta minal kadhibin. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kemudian 19. Ini silakan. Yuk. Wa anfiqu khairal li anfusikum Wa anfiqu khairan li anfusikum. Kemudian fatang fa'ahud dzikra fatanfa'ahu dzikra idza sama'un fadarat idza sama'un fatarat. Kemudian wa idzal kawakibun tasarat wa idzal kawakibu tasarat. ya rabbi inna qaumit takhadu hadal qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Inna radduhu ilaiki Iya, ilaiki ya. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kemudian Min qablikum min qablikum bi ayyi dambin kutilat bi ayyi dzambin qutilat yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal misaq. Diulang lagi. Yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal misaq Yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum Wal janna
خلقناه من قبل من نار السموم. Kemudian. Bal Kad, khaddabu bukan bil had. Balkad, balkad. bal khad bal khaddabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi ammarij Fi amrim. fi Fi amrim amrim. bal kaddabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim Amnya idhar. marij. Fi amrim. Bacanya Fi sudah am bagus, cuman mungkin karena ini ya masih bingung. Jadi kayak am jadi gitu-gitu. Belum amrim belum marij. ngalir. Harusnya bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Amrim Itu kayak ibarat marij. mobil tuh ngegeleser di jalan. Kalau ibu masih Ya, mobilnya kayak di jalan batu. ya, Jadi agak entek-entek ya. ya. Bal bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim Amnya idhar. marij. Idhar hukum mati. Am Fi amrim rim idgham biguna. Ingat-ingat fi lagi. amrim tepat ya Mm-mm. Pak ya. Ya. Bal Bal kad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim amrim mar fi marij. amrim Amri am amrim amrim marij. iya diulang. Ya. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Mana Pak? Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Ntar diulang-ulang ya rekamannya ya, udah Ya bagus. Pak, ya Pak. Ya cuman karena jam terbang aja. Kalau sering baca, sering ulang insya Allah lancar. Dan nanti saya sarankan eh, boleh ngambil surah-surah pendek, boleh belajar tajwidnya dimantepin ya. Biar ngerti mana idhar, mana idghamnya gitu. Yuk silakan. Iya Pak. Ini belum seandainya belum Iqra 6 belum tamat surat Ya. pendek boleh ya Pak? Ah, Boleh. Ya silakan belum tahu diteruskan. ini. Pamangkana. Ya. Fa'amka Oh, Pak Am. fa'amkan Mana Pak Am? Dilihat baik-baik. paman. Maaf. Mm-mm. Astagfirullah. Faman kan Famakan khairan kasira. khairan katsira. Yuk, silakan. Famangkana. Famang ya, bukan fakman kan. Famang ikhfa. Nah, ini ang banget ya. Famangkana. Yuk. Faman kan Famangkan khairan kasira. khairan katsira. Kemudian Wa fakihatin kasirah. wa fakihatin katsirah. Kemudian yuk yang mau ngaji. Walaya
lun Oh, walaya lun dari mana? Titiknya dari walaya lunna Astagfirullahaladzim, udah ikro 6 masih lupa titik. wang Aduh, aduh. Mana walaya itu ta, titiknya di atas. walat walata lun walata lunna uluwang kabiro. Wala ta'lunna uluwan kabira. Kemudian. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in Syai'in, shin. Dibagi dua, kalau kebanyakan dibagi dua. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in Syai'in. sababa. Min kulli syai'in. Min kulli syai'in. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kemudian. Ya ayyuhal. Ya, nih ya ayyuhal. Ya, silakan. Ya, di atasnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Iya. Ya. Ya, yang bawah. Ya ayyuhal. Ya ayyuhal mala'u inni ukiya ilayya kitabun karim. Ya, kita mungkin. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kemudian. Idza ja'ala lahu naran qala anu fi ufrik alaihi kitara. Idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Diulang, dibagi dua ya. Ya. Idza ja'ala lahu naran qala anu. Yang benar lihat hurufnya. Udah ikro 6 udah Ustaz. Yang benar lihat hurufnya. Ini udah ikro 6 udah Ustazah ini. Yuk hati-hati. Masa atuni jadi anuni, anuna dong. Ah, yuk. Ya Pak, astagfirullah. Idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi kitara. Kemudian In kanat illa soidatau wa ila sedekah buat kalian. Terus ya. in kanat illa sayhatan wahidah. Bagi dua, Bu. Ini Ibu di Hong Kong, di Taiwan. Yuk, silakan bagi dua. In kanat
illa sayhatan wahidatan. Kalau bagi dua, Wahidatan. wahidatan. In kanat illa sayhatan wahidatan. 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 Kanat illa sayhatan wahidah. Ya. Wahidah. Bagi dua aja kalau belum biasa ya. In kanat illa sayhatan wahidatah. Wahidatah. Astagfirullahaladzim. Wahidah. Wahidah. Bacanya Wahidah. langsung, Pak. In kanat illa sayhatan wahidah. Wahidah. Wahnya matobi'i panjang, Bu. Wahid wahidah tahu wahidah Wahidatang. Wahidah dihentikan. Disambung wahidatang. Ya. wahidatang faidahum khamidun. Ini kan Yasin. Oh, keterlaluan kalau nggak bisa Yasin ini ya. Jadi pokoknya Yasin itu harus benar-benar dipelajari betul. Jangan sampai udah tamat Iqra, tamat ini baca Yasin nggak bisa. Belajarnya langsung, Pak. Bukan belajarnya langsung, berarti selama ini Ibu nggak pernah baca Yasin ya? Kasihan deh. Yasin kan itu setiap malam Jumat dibaca. Ini kan surat Yasin ini. Ya. Iya. Berarti ya mau nggak belajar sama saya kan kalau Yasin mas setiap malam Jumat orang suka baca Yasin. Iya dong. Yasin Ya waqi belajar, ar-rahman Pak. tabarak. Iya. Masa wahidah dibaca salah wahidahnya ya. Ini Yasin. In kanat illa sayhatan wahidah wahidatan fa idzahum khamidun. Kemudian ya yauma. In kanat illa sayhatan wahidatan Wahnya panjang matobi. Wah, kan udah saya kasih tanda berhenti di situ. Bagi dua. kanat Ing, illa ing. sayhatan wahidah. Wahnya panjang. Ini kan matobi. Ngerti nggak? Tahu nggak matobi apa? Ini matobi. Ya. In kanat Innya ini ihfa. Innya ing. Ini ihfanya di eng. Ini banget. Karena nun mati tanunnya ketemu kaf. Ing kanat. Ikhfanya banget. In kanat illa sayhatan wahidat. Wahnya panjang. Astagfirullah. Wahidah. Berartinya di sini. Tadi kan udah nih ya dengerin baik-baik. Ya. In kanat illa sayhatan wahidah. Tuh, berarti di sini. Wahnya panjang. Yuk. In kanat illa sayhatan wahidah. Nah, gitu. Ulang lagi dari wahidah. Wahidatan. Wahidatan faidahum khamidun. In kanat illa sayhatan wahidah. Wahidatan faidahum khamidun. Kemudian. Yauma yarawnaha lam yalbasu inna Astagfirullah. Kok inna? Illa. Masa inna ini illa kok inna? Piye to, Mbak? Illa ini, Mbak. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan. Tannya idhar. Nggak ngerti tajwidnya ya. Ini idhar. Asyatan. Tan. Kan idhar. Aisyatan. Idhar. Dibagi dua aja kalau ini ya. Ada alifnya.
Kan Yauma idhar. ya yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw Tan, duhaha. idhar bukan tang, Tan tan. tan Jangan tang, tan. Aduh, tan. aduh. Udah Iqra 6 kok masih bisa belibet begini. Kurang Yau latihan nih. Yauma yauma yarau. ya yauma yarawnaha lam Lamnya yalbasu idhar, ini hukum mati. id Yauma yarawnaha lam yalbasu illa syiyatan aw duhaha. Bagi dua dulu biar mantap. yauma yarawnaha lam yalbasu Lam yalbasu. Lam lam yalbasu. yal Lam dari lam. lam Lam. yalbasu inna Astagfirullahaladzim. Kemana? Ina asyiyatan dari mana ini? Bukan ina, ini ila. ilah Ila kok astagfirullah ina. illah Jauh-jauh lam ke n. Illa bukan ina ya. lam lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha Hanya kecil. Auduhaha. Baru ha yang terakhirnya aw gede. duha Auduha. aw Auduh. duhaha Coba. Ya lam yalbasu. lam yalbasu Lamnya idhar. Lam illa yalbasu. Jangan ditahan. jam Lam yalbasu. lam lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha Auduhaha. Auduhaha. ha Auduhaha. aw aw duhaha Mm-mm. lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Kemudian fa in fa inna lahu ma'isatan dongkau wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Kemudian sadaqallahul azim. Mau Sadaqallahul masak, Pak. iya iya. Sampean udah pinter cuman masih grogi ya, gregep-gregep gitu loh. Iya, dari dulu dari Heeh. Iqra 1 sampai Iqra ini tuh enggak ada Kenapa? yang ketinggalan. Udah kenal Kenapa sama tuh, saya Pak? 1 tahun kok masih berebek-berebek gregeg ya. Iya, Pak, 1 Tenang. tahun, Pak. Bulan Kalau 6 udah sampai bulan tenang 6. insya Allah sampai udah hebat, udah bagus. Tapi nggak apa-apa. Nanti setelah tamat Iqra 6, saya ajarin tajwidnya ya di Iya, surah-surah amin. Terima kasih, pendek. Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. ilmunya. Sama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.